Kublaya Pivoro ki pralog ki was nyao suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyao chapi wa yap arngut we Mynsoo chipawngut hadin wa tynrah ka minibus wa kamaya ka wi ka Kari alto ha Manipur. Hawakam te hewan itaw accident kini ki Kari we kamon jia I te ton up ye ka ni ka kubor hadu wakut kanang wa yo tip iye wa sakhet. Te chua wo sedang chiki kubor ladam pwe mude phu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo pteng cho cho phu yo yigi kubor wa thame te ton sedang chiki kubor ha iwi ni ijia was nyau si iwada jia ha ka jilla Manipur nin kasngi ka khatwi tarik ubna wa chphau ar haja ar pho ar hei wada yap ar ngut we de Mynsoo chiphau ngut hadin wa tynrah ka wi ka Kari ka mai namo ka minibus ye ka Kari alto ha karong bridge wa em hasena pati district ka Manipur. Kat kam wada khana de ki pulit warok ki bruwa em hapo kani ka Kari ka mai to khat songut we na kini ki khat songut ar ngut de yap ki chiphau ngut de Mynsoo ki kat wa ar ngut wan de like ki ne iwan I Mynsoo kat kam ki khubor wada yo ini ijia to iwada jia hei por kam wa nyau phra wa ji nin step we de jia I hadin wa kani ka minibus ka wa wan na Imphal da tynrah ko ye ka wi ka Kari alto wa wan na maram ha usarok NH2 de te hap ko chapo ka wa barak ka wa em hajan ka yingking ha karong hadin wada jia kam ni ar ngut de yap no ki hashan kat wa ki wi wan ki passenger da like ki nei ngam kat wada yerap sa ye ki na po hei por wa biang da ki wa chong chnong ka khathiko karong khabung karong wa po mai naga student union warok ki wa Mynsoo to du ki chenrang hi we da ki libo ye ki chasena pati district hospital yo yo ki ye sumar te du ki ni don hi khuble chipon